Tēnā koutou katoa. Kua tai mai tātou ki te rā whakamutunga o tēnei wiki o te reo Māori. Engari, me tū te reo Māori, ia wiki, i ngā wā katoa. We've reached the final day of Māori Language Week, but we here at Kupu o te Rā encourage you to continue your learning journey with us so that every week can be Māori Language Week. Tonight we have a few new faces, some of my family members, my whānau, who are on the language learning journey, and they have contributed to this video. So we will be reviewing the basic structures that we've learnt, going over a few new kupu hou, and a few quizzes as well. So you might like to get your mates together or your whānau together and have a go at this one. So kia kaha e hoa mā. Here are some kupu hou to help you answer the questions. Tōna means his or her or hers. Hea means where. Wai means who. And ia means he or she. Katoa, ko mahi nā rangi tōku ingoa, no ngā te kahungunu, rangatāne, me ngā pohi au. E noho ana au ki te upoko o te ika a Māori. Tēnā koutou katoa, ko sefo tōku ingoa, no hāmoa ahau, e noho ana au ki Apia. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou katoa ko Zeke tōku ingoa no Aotearoa ahau. E noho ana au ki Pukeroa Bay, tēnā koutou katoa. Have a go at guessing the following characters. They give you a clue in terms of where they are from and where they live. To answer it, you say ko and then the name ia, which means he or she is and then the name. No i ngā rangi ahau. E noho ana ahau ki te whare o Buckingham. Tēnā koutou katoa. Tēnā koutou katoa ko Queenie Victoria tōku ingoa. Younger generations probably won't get this one, but give it a go anyway. No tō ki ahau, e noho ana ahau ki ngā parewa o Fawlty, tēnā koutou katoa. Ko Basil Fawlty ahau. Kua mutu tā tātou mahi I tēnei pō. So that's it for tonight, but we will see you again soon with more posts and more encouragement to learn Māori. So kia kaha e hoa mā, ākina te reo. Hei ko nā rā.